Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza, tubaha ikaze kuri Kigali News kabiri, tubasabe mukande subscribe maze dukomeze tubane mu makuru akomeye abarebana n'umutekano, politike na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Aya ni amakuru agezweho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 19 Gashyantare 2025, aho tugiye kuganira ndetse no kubagezaho amakuru akomeye arebana n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tayari igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kuvana ingabo zacyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira uko biri gukorwa, kandi kubabwira ko Alliance Fleuve Congo M23 yongeye mu gisirikare cyayo abasirikare ba FARDC baherutse kumanika amaboko. Turababwira uko ibingibi biri gukorwa, kandi kubabwira ko abahagarariye Kiliziya na Anglikani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baganiriye na Perezida wa Kenya Dr William Ruto kubirebana na M23. Turaza kandi kubabwira icyo Ubirigi bwatangaje nyuma yuko u Rwanda ruhagaritse imikoranire nabwo. Tubaye ikaze kuri page y'amakuru, turabinginze mu dukorere subscribe kugira ngo dukomeze tubane kuri uru rubuga rushya rwa Kigali News, tugomba kubagezaho amakuru akomeye y'ibiri kubera mu bice bitandukanye. Reka duhere kubijyanye na M23 yatangiye gukorana n'abasirikare FARDC baherutse kumanika amaboko. N'ihuriro AFC ndetse M23 ryafashe icyemezo cyo gushyira mu ngabo zayo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse kumanika amaboko bakishyikiriza uyu mutwe. N'abasirikare M23 yashyize mu ngabo zayo ni abaherutse kuyishyikiriza ubwo mu mpera za Mutarama 2025. uyu mutwe witwaje intwaro wabuhoraga abatuye mu mujyi wa Goma. Umuvugizi wa AFC M23 mu bya politiki bwana Lawrence Kanyuka yabwiye The New Times ko abo basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari inzira karengane z'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kanyuka waruri mu mujyi wa Bukavu uyu mutwe avugira umaze iminsi wigaruriye yagize ati n'abanyekongo bahoze bakoreshwa na Tshisekedi n'abambari be n'abaturage n'abanyekongo, ni inzira karengane za Tshisekedi na guverinoma ye bijyanye nuko kugaragaza ko abo bashyize mu ngabo zabo ari abanyekongo nkabo. Kanyuka yavuze ko nta kibazo na kimwe kiri mu kubashyira mu ngabo kuko bazakomezanya urugamba rwo kubohora igihugu cy'imitsi kibi. Uyu muvugizi wa AFC yashimangiye ko mbere yo kwinjiza izo ngabo za guverinoma ya Kongo mu ngabo zabo ziri kurinda intara ya Kivu y'Amajyaruguru zabanje guhabwa amahugurwa ku itariki ya 13 Gashyantare 2025. Umuyobozi w'aba barwanyi w'umutwe witwaje intwaro wa ARC M23 General Major Sultan Emmanuel Makenga yasuye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashwe n'abarwanyi babo abemeranya kwifatanya gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo. Icyo gihe rero abo basirikare bari barimo batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo giherereye muri territoire ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe General Major Makenga yagaragaje ko abo basirikare ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kwiba abaturage, kwica, gushimuta no kwibasira amoko. Agaragaza ko ARC M23 yiyemeje kubohora abaturage ndetse nabo bamwemerera ko biteguye gutabara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abanyekongo bakomeje kugirirwa nabi n'ubutegetsi. Kanyuka yagaragaje ko SADC na East African Community bikwiriye kujya kureba ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyirizina, bakareba impamvu muzi yatumye begura intwaro bakarwanira kubona uburenganzira bwabo. Bimwe abaturage bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi abakishwa umusubirizo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikareberera. Yagize ati bagomba kuza bakirebera ibiri kuba, bakareba uko Tshisekedi ari kwica iki gihugu, uko ari gukwirakwiza imvugo z'urwango n'uburyo guverinoma ye yamunzwe na ruswa. Ni gute Tshisekedi ari kutwica buri munsi, abantu bakareberera hanyuma bakadutegeka guhagarika kwirwanaho. Yakomeje agira ati ntabwo turwana tugamije gutera guverinoma ya Kongo, turi kurwana kubwo kwirwanaho, turwana ku miryango yacu n'abaturage
abaturage bari kwicwa buri munsi, rero bakwiye kudufasha. Kanyuka yasabye ko ingabo za SADC n'iz'abarundi zisubira iwabo zikareka gukomeza gutera ingabo mu bitugu. Tshisekedi wimitse ingengabitekerezo ishingiye ku moko no kumaraho ubwoko bumwe. Nubwo ingabo za Kongo ziyemeje kwifatanya n'imitwe y'abagizi ba nabi nka FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, wazarenda ingabo z'abanyamahanga n'iz'abarundi SADC n'abacanshuro M23 yakunze kubahashya ndetse ikabambura ibice bitandukanye ndetse n'ibikoresho byo ku rugamba. Bamwe mu bacanshuro bishyikirije uyu mutwe, u Rwanda rubaha inzira basubira iwabo. Malawi yatangajwe igiye gukura ingabo zayo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi andi makuru twamaze kwakira avuga ko Burundi bwatangiye gukura ingabo zabwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dufite aravuga ko Burundi buri gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abanyekongo. Kuri ngo bwatangiye gukura ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko zisumbirijwe n'uyu mutwe. Na makuru yemejwe na bamwe mu basirikare b'u Burundi na bamwe mu bayobozi b'umuryango w'abibumbye nk'uko Reuters yanditse inkuru. Burundi bwatangiye kumanika amaboko nyuma y'uko M23 isumbirije ihuriro ry'ingabo za leta gafata umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru mu mpera za Mutarama. Nyuma y'iminsi mike umutwe unatangaza ko watabaye byuzuye abaturage bo mu mujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Watanze amakuru yavuze ko ziyunze ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ingabo z'u Burundi ziri kuvanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakamyo menshi yuzuye abasirikare yageze mu gihugu kuva ejo. M23 ikomeje ibikorwa byo kubohora abaturage bo mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bijyanye n'uko umujyi wa Bukavu uri hafi y'umupaka w'iki gihugu n'u Burundi. Bivugwa ko imirwano yo ku itariki ya 17 na 18 Gashyantare yabereye ku mupaka wa Kamanyora ari imirwano ikomeye. Ubufatanye bw'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze igihe kinini bufite aho ubuhuriye n'imirwano ikomeye, kuko Burundi bwohereje ingabo nyinshi kugira ngo zifashe FARDC urugamba. Muri ibi bihe Abarundi berekeje iminwa y'imbunda kuri M23 irwanira uburenganzira bwayo. Cyakora uyu mutwe ntiwahwemye kubatsinda, bakaba rero baratangiye kuyabangira ingata. Izo ngabo z'u Burundi zafatanyije n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigiye kirekire ku musaruro warabuze. Ni mu gihe kandi muri Kanama 2023 Ndayishimiye yagiranye ikiganiro na Tshisekedi cyasize basinyanye amasezerano y'ibanga y'ubufatanye mu bya gisirikare, maze yohereza ingabo zirenga 12,000 zo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivugwa ko Tshisekedi yashimwishyuye miliyoni 2 z'amadolari nk'igihembo, ndetse byarakaje abofisiye mu ngabo z'igihugu cye ubwo bari bamaze gutahura ko uyu mukuru w'igihugu agamije inyungu ze bwite. Leta ya Kinshasa kandi yageneye buri musirikare w'u Burundi urwanya M23 amadolari 5,000, ariko byose yagiye mu mufuka wa Ndayishimiye kuko bakomeje guhembwa umushahara nk'uko byari bisanzwe. Rero bikaba bivugwa ko ari ibintu benshi mu basirikare b'u Burundi batigeze bishimira, ndetse bishobora kuba byaratumye n'umusaruro uba muke. Nshuti bavandimwe, reka dusoreza tubashimire, mukore subscribe dukomeze tubane.